Kan kamana na bunyo. Bibi ya bu. Ai, mi ka bibi perle mento be ka pegah balung kana ka malungnya. Pegah ba Allah Taala. Bi ku pegah. Elok sama tera. Yang ku beda ku jaba kulah ku tung semayang wo sembuat po 12 malang ku jaba kulah ku tung semayang le tu semayang ku tamu nanti menji ku semayang sunat 2 rakaat nan depu ku menua na bayang-bayang dah. Na mantang sejarahnya hidayah mantang na wa dengar lung doa. Kudu binih tamih ba semji awal. Ba binih tam ba tamih dengar. Le semayang sunat 2 rakaat nan depu ku. Ya Allah dan ku lung nabi mato taboh nya hanah na ku sembuat li. Lung pribadi lung ronyo. Memang hidayah lung na awai na mato lu. Hana lung belau ti anak peng lu. Pani mato ada terka. Tho yang kelak thai amat terka. Kedro na biya. Mato amat terka labo. Hai kan go ado ma aku. Pung hang bi ma. Abinah gini ya. Kian nama to ke. Pada yang ke DPR nama to lain. Kecok matonya kecok lu. Kecok lu pelung hidayah. Ku JP dari Sarawak. Ku jauh posku ngamato ku jauh. Tapi kiban ku pergi tha mato ku pikir dah. Mato goblok ku pupuk tamih mentang kuli nang garo ku. Perle mato nya ilong ka perle lu ada yang babu nyu abu tha ida wole kampung ya thembe menjih dan le. Bagat anak ida ja le abu Honda. Pu sebab nyu ka kenang penyakit kuning man tiap malam kena angin. Mangkibat nak menang mato bro sapa ku ja. Thoyu ja ka kene. Nah urung yu ja. Orangnya nak bu pegah bu yu thembe ju. Kam nya tekadi long yu. Kajali. Thoyu thembe le maka. Menyagi thembul lima layah ke ikayah kam ningai. Katanya mak kena biaja. Menyelung yo ja nyo ka ku hang ku bijali be kajali. Tapi menyai thembutnya na tagayu oleh Allah dan aja julo. Mah ida ja bunyo ka kena penyakit kuning ai ida pikir je pada gelengkunya di tengah malai po de lebui. Ka ku belum bertiga baju pe bertingai bui di ku. Kajak lupa kau ke tingai bui di ku. Ada pun kajak kau mule lupa bui ku. Hana solusi. Kan kamana na bunyo bibi ya bu. Ai, mi ka bibi perle mento be ka pegah balung kana ka malungnya. Pegah ba Allah Taala. Bi ku pegah. Elok sama tera. Yang ku beda ku jaba kulah ku tung semayang wo sembuat po 12 malang ku jaba kulah ku tung semayang le tu semayang ku tamu nanti menji ku semayang sunat 2 rakaat nan depu ku menua na bayang-bayang dah. Na mantang sejarahnya hidayah mantang na wa dengar lung doa. Kudu binih tamih ba semji awal. Ba binih tam ba tamih dengar. Le semayang sunat 2 rakaat nan depu ku. Ya Allah dan ku lung nabi mato taboh nya hanah na ku sembuat li. Hai bo pu tala ke bu na peng, nya me tala ke bu na peng ke bi peng. Au mate na peng ka sibuk dah minta mato. Tabak berlepe dia untuk Allah mato, la ke mato ju. Tabak le thai bu tala yang ku tak pegah bayang-bayang that. Ya Allah dan ku nabi lung mudah rezeki. Ku pura rezekinya. Ku nak pegah rumah. La ke rumah ju. Ya Allah dan ku lung nabi rumah sabo. Kiban yang kejuk lagi yang jauh. Hana rumah rayu, na rumah hubud, pegang plastik. Yang boji ke benar rumah. Aku mau doa malamnya ni anak tengah mulang ini yang dulu. Tang kutub kata ke kan. Anak rumah lu ya ju buruk. Lu jauh kan kini jauh dia dua ni udah bawa ke dia beli kuai. Yang lewatnya putus kem tak, keron tak doa malamnya aku. Tahu tukang yang badro ni apa ya? Abaya gergo. Put kem tha tapa bilik lu luar lu kiba hangul ke ngada gron doa male podwa potamu nan tamji te ko gron ko baga ku ka baga ya Allah dan ku lu nabi mato tabo bere mam pajang ke ju ai ta ui le ta lapur kali proposal kali tadi jan yang gede ken dekat ro mento ari le garo ui lu tengah bunga ku cok ku thoi batu ku lo tegang salapi tembut lah kerjaan uro malam hamih lemu doa bengah hamih dalam truk mento nyaw kakon lati ke nyaw tangan doa yo kan cara kakek walam Honda lagi abang kum tadi berapa abaganya berapa benar tiga yang kana Honda ke Honda Pro lo Honda Pro Honda Raya motor na Honda Pro deh tiga yang kana panepe bagi pula bakpi tiga pula bakpi mai tengin hai blau tiga yang bakpi ke pula Honda Pro ke blau sangat nek boh pi nyen mu hidup dia pokoknya jika lagi yang kana kagron ni kaya oh nyo kakon nyo ikan ke hidayah kana Honda ke he punya aja putan nó đâu lông gà nabi Honda là ông nanya nawa ko tembut ông nya ka tembut je nya ka ja ko de pudaw inan
Ilung ku belo Honda kan ku bagi-bagi gua. Dia menandro gitu tu. Itu nya Honda bro tapi mai kah pat hai hana tanya ku Honda drone. Jonya. Bedah wo gede ade wo itu malam Jumat nya hana ku damang lelan temen ku ja ba ku buah bot. Lebe ya tin ka tro wa. Nyang ka ku tawat tu. Abot malam barawon aku lagi ba Allah Taala mato. Tapi hana gede ken tan. Buah ba yang tero ku ju. Nying yang deuli dikilung kai thap. Abon pegah dia. Nyo roh boleh mato. Nya nai da jali abon. Nyo na thalah lu mutih na ku ja. Mamina thayang na galung na lapor ju tiat. Nya dron lapor kadang ke betih nya dron ku pegah lu ku pegah tang nyo thang kon. Hai ku ju man don kadang ko blob lo lincah ku tei dia ku pu man. Nyo abon bi no. Nya mi hana ke ju ku pegah lom terus. Gaya bung lagi din, wo ju bile. Tinggal bengah wo kampung Jumaat, long thong beut, leuh Jumaat, gawawa bi dari bireun gedang ikeur mohlung gepegah. Nyempat anak kunci mato, nyempat buku, cok mato, wo gede udaya, menyahai likai matonya, pegah ngata publonya tablo lain. Leuh na mato katan jeut ku banyak melempah lagi. Berarti di antara orang nama to hanjat banyak gelap. Hanjat aku memang hewan bak ma teka hantam tak mato. Jauh anak kunci, ku tanya lo manyabi ke banda puo. Hai ka puo je. Ma Honda tha puo, mendeah je aku. Kamu nak ka puo Honda lên tak ka puo lo ka jok to ba. Ya ti. Alhamdulillah, terima kasih. Yang papeng apa? Peng puo, bomi. Mamanya na nyan ban tu pagi te kebentu le Allah Taala ku bedah ku rayu dawa nyoy dia ai tahu jini ta bobot nama tahu ung yang urung yang jet memang tahu dua thon long man tahu hanya ku melam hang ku jet baya ku hayu ku yang te puja pak gari tentang kai pupo kai kau tanah ada baik dia tak pegah dami man tahu lang thong baca dah melanggi mopo mamanya mopo langgimnya narestar mulang lebat thot. Mamanya mopo ina bajalannya ketinggalan nanti. Tengah bengong katruk nuju hidayah. Hana yang kuno pegah hayadom tua, hana judul mantonya nabalu. Tapi kageju ya Allah. Kagebri ya Allah. Dewan guru Mudina mato. Baku wit butoy na bagang talapi. Gaji long bu mato keju ya Allah. Nang kecebek membantah-bantah tanya guru itu. Beut yakin, sungguh-sungguh, insya Allah, bit. Nyan sejarah moto broji. Man atalawi nyung, wallahu alam lum tihanam pumli, hanaget tatung ohli katanya, yang na mudah gejuk li Allah, nyan yang tak pakai. Karena nyan giyu pakai nyan untuk jaho, yang na manfaat ke dunia ke akhirat, manfaat ke umat Nabi Muhammad. Budip dan nyonyo bermanfaat untuk semua kalangan manusia yang bekli mendawa-dawa. Tanyonyo katruk wate bersatu, bek sampai tanyenggop, ikafe sampai bersatu untuk dipancu Islam. Itanya sampai Islam gaduh temendawa. Nyo bekli syadom dua. Nyo kata yang tengah-tengah ya beut. Bekna beda-beda. Bek ilung run dayah pulan, lung run dayah pulit. Hai, dayah jet beda, kitab tabut saban. Idayah nyan kitab nyan beut. Idayah jet kitab nyan beut. Gure tanyo sabuh Quran. Beh tam dawa syaram dua. Malaya getanyo, gedengan lima malaikat. Jangan pernah menampakkan cuma kita yang ada, orang lain juga ada. Ambo laudang yang kena walawinyo. Awak belah nama kan? Ambo laudang lain kapikian semua. Yang kenya yang nagot je kota kuah papai te ku jajakan. Lain tanjir ku. Ambo laudang lain kapikian semua. Ku pegah lawanya ilung tetap ambo laudang. Nyai lu ngabang nanti ya, ikan kepegah baba saja mem nyajah anak kudu puai lu, yang kuja aja bang, dengannya ke lebih, napu kepegah putra ambo laudang lain kepikiran sama kudap jauh lah. Hai miam bintang kuda ginan tu le tapu tanya anak kudu puai lu. Rupa jih udipnya cuma cuek, biasa mentang udipnya. Lagi anak dro ya ju. Tugas tanyo ya beut minta ilmu ngajut ngataturi Allah ngat selamat mak ngan yah daripada api neraka. Itu target kita sudah cukup. Masalah harta dunia itu akan diberi oleh Allah, pasti akan geju kun bono kana lumpegah bono kana lumpegah ile lumpegah ceritanya nile
Nyo teman laganya gekun li sahib jarumiyah la li talibil ilmi makutun. Jangan pernah kamu ragukan terhadap apa yang sedang engkau carikan. Yang tanyo mita oronyo ilmu man lihat tayak buat tengah pakai banhi dia sahib jarumiyah yang pegak hana patih hatalung hana masalah. Tapi kitab yang gak nyan sekarang kan baca le drone kiban cara ne patih kitab gak nyan haba gak nyan hana ta patih keun gak nyan la li talibil ilmi mahkutun. Tidak ada cerita, tidak pernah kejadian penuntut ilmu yang benar dia itu hidup dalam keadaan miskin dan papa. Tidak ada. Gejamin orang jak beut gewoyak beut kamalem hana ge pegatian li Allah. Hana cerita orang jak beut yang butoi untuk kepedeun agama Allah gatnyan kepesusah li Allah. Yang na pergi orang jak beut karena Allah geyak minta ilmu gena pedang agama Allah. Yang gebalah li Allah ke orang jak beut tidak akan pernah ada kekurangan. Apa makna makut? Hidup menjadi pengemis. Hana pernah. Bek ya beut, bek pikir je ke orang katin. Hana mungkin. Tengku abang mutawiyan. Dia cerita malu. Udah yang, bang. Dan lepeng lah yang. Padu perleka. Kalau puang gebi. Nah, ya tadi yang bagah dah yang. Padu perleka. Kah nak payah letan. Dumnom dah ilmu harkat kan bekah. Nama drogika. Ilmu kuno dengar dia padum kan nampeng ke. Rupa jidik bidang. Ilmu hana lumpang akur lain kau awak yang dalam kala. Menanti tungku abang barak, menanti tungku abang tungku abang lain, bang tungku buah. Tungku menghibur tiberi, yang ilmu kuria mula. Ino dalam daerahnya ya, ilmu hana menjamai aku. Karena hidup dia KTP wadanya Kuala Bau. Kalau ku pegareman no daerahnya macam maya awak kah. Artinya yang long turi urang jak beutnya akhirnya long berkesimpulan kalau kita yakin, kalau kita tekun, kalau kita benar-benar ingin mencari sesuatu yang diridhai oleh Allah, pasti kita akan bisa. Cuman cara untuk ya beut mulang beyakin, ya beut beyakin, mulang beyakin, masalah beut belum. Manya tidak beutnya tanyo le tatutha baca dalai belum. Urang medalai han kepesusah oleh Allah. Orang yang banyak salawat, orang itu dekat dengan Rasulullah. Tanya susah betul, perbanyakkan istighfar. Bekna cerita-cerita mawa, hai muda dengar punya. Pu mawa maya. Putra mawa hana ada pu sih. Tayang leu reung putra heudat kata mawa ya. Mangkiban, kibai le mawa yang ke hana ketimpulan mawanya. Cok itu temayang sunat, temayang hajat, coba tabah baca istighfar, baca salawat insyaallah selesai. Semoga yang terpegahnya, nah pemahaman, nah pengertian kegiatannya membantu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna